ufite ubushobozi Imana ikugirire neza iyo twizeye amagambo kandi ugenda usanga umugore kuko yatubwiye umusaraba we direction direction yavuye kwa Pastor Julian Kabanda kandi umupira sungo abwira isamaki zose nini muvuge ngo isamaki utazuzirya ndakundi tukurekeye aho ngaho ariko Yesu niwe wa mbere watangiye iyo table ishanye n'imifungurire y'isamaki aya mazi yitwa ngo uhayi ubuzima ariko manugire neza bakoze no ruganda kanje mu giturage nari kuyazanirwa gute Yesu nimuzamurikira ndandi Yes, arakora nukuri arakora utarasubizwa uza kukumutima Yesu arakora Yesu arakora nukuri Shaka byose ushaka ibewe nawe Yesu arakora ibyo ushaka byose ushaka ibewe nawe Yesu arakora Yesu arakora Yesu arakora nukura arakiza Yesu arakora 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 Yes, arakora, arakora. Yes, arakora, arakora. Yes, arakora, arakora. Yes, arakora. Arakora, arakora. Yes, arakora. Yes, arakora.
Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu arakora, Yesu Halicita verma. Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima wa milele. Yesu alisema iya, mimi ndimi njia, kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia, kweli na uzima wa milele. Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Ngwino gazemana, gazamana ko turakuvuga utakuvuga yatugande. Ukisaka wabumani kuyumugoroba abakumenye bafite amahoro, abakumenye bahaye ibyishimo, abakumenye wabahaye gusinzira, abakumenye bagenda bemye, abakwakiriye baratujije mu mitima. Ko turavuga ubwiru bw'amagambo yawe. Muri iri byaravuze ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ko ari umuntu ikamamazwa mu isi. Yaravuze muri iri byo tugenda ayi kandi tunalisita libariza, turindwa n'imbabazi zawe.
Ngwino mwami Imana, ngwino mwami ubuzima bwanjye umbemo ndakwemereye ngwino data mu buturo hasi ibyo tugukomeye amashyi kuko uri igisubizo muri byose. Yemwe muri hano nimuzamure ibiganza nimugera mutya zamura kandi amina Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Amina, Amina, yeah. oh Amina, usifiwe Jehova. Dushimira Imana iduhaye aya masaha tukaba tukiri bazima. Hindukira na mugenzi wawe umubwire ngo amina. Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Amina, Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Amina, ya. Amina, oh Amina, usifiwe Jehova. Ye gutanga haleluya imwe hanyuma nkomeza amashimwe. Iyo niyo introduction. Nimuzamure ibiganza. Haleluya, haleluya. Sama ya. Muririmbyi yarigeze kuririmba aravuga ngo siku moja mavuno yataisha kabisa yayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo, hautasikia injili. atakusa amura bakigira amaboko yombi. Haleluya, haleluya. Turashimiye Bishop mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza. Uliye neno zuri zakusa nyamano furaha bali makali yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? dushimiye na madame n'abana banyu n'abapastori mukorana muri staff ya pastor. Watu wote wa Mungu Wapitapo mbinguni pamoja na Yesu. wataimba. Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza. uliye Uliyelingata neno zuri la Mungu litakaa wapi milele? atakusa n'abakora munsi
n'inzego z'iri torero kweli n'abakristo b'iri torero n'abakunda Foursquare n'abadukurikiranye online n'ubuyobozi bwa government nimugera mutya atakusa numvisha umukunemeza ko utanga haleluya zirindwi ibyari kure ya bikugereho nimuzamure ibiganza haleluya 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 pamoja wataimba kabisa utia Mungu ushangili atakusa tuvuza karuru kamashima ku ndashimiye abakozi b'Imana barahanga barimo professeur wanje wanigishije ijambo ry'Imana namheshimu sana kweli ukitaka taratibu kubali waliokutangulia wakupe malezi na makuzi sasa kuko kitu kina malezi kitu cha pili makuzi hauwezi ukapate makuzi bila malezi hari uburere hari n'imikurire hindukira na mugenzi wawe umubwire ngo uja wemerwa kubanjirije akwigisha ubone uburere bwiza ubone n'imikurire myiza nasigaye ku munsi wa na gatatu kuwa gatatu Reverend Bitaho atubwiriza kuri topic aravuga ngo dukure kugira ngo dukore iby'imirimo y'Imana akika aho uri waranejeje ndashimiye Reverend Sonso Bishop jisi ndaba Bishop lakini na mimi ni askofu wa kanisa aba bagabo bombi ba Bishop kuva ku gatuti hanyuma bakagutereraho matari tibyoroshe ariko kubera kuko ariko Yesu yageze burya ba professeur bose tibatanga kiru kimwe ikuru kimwe nimubona ukubyaje nyine niko nahawe nimugira mutya yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana yibubira muri Yesu iramuduha nitwa Matayo batanza barahanga nta mahizi muhora umugisha w'Imana bawuririmbye abantu bavuye mu itorero rya Betania muri abagabo naje nahumuje navukiye mu bibogobogo muri interiere ariko ijuru rintunga itoroshi yayo iragutya afashe imigisha yose imigisha yo mu bumana yibumbira muri Yesu umuntu uza mu rusengero ntuseke ntukoma amashi ntuheze Imana icubahiro ntusenge utegereje iki tutanga ituro ngaya mahoro dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi nimuzamure ibiganza amaboko haleluya haleluya mwakoze ku magambo y'Imana ndagira ngo twese twaraganye tuvuze Yesu ndavuga tese Peter ninjiriramo ariko ndavuga ngo reka nitonde
nitembeye na taratibu. Hakika ya Mungu. Ndamukiriza umuntu ngo topic iravuga ngo uwe mujasiri. Ngo ube mu bashizi b'amanga. Turambure Bibiliya. Dusome ibitabo bibiri. Sinotinda hano ndi kumwe na professeur waje. Kandi nabo baratangaje muri nibature. Baravuga ngo aravuga. None haje nundi mugabo nawe hano w'ijuru. Ni jewe ni grand frère. Le deux. Ni wowe wabanjije mu gikorwa. Mu gitaramo. Ndio genda tavuze tutamumvise. Nani nitaongea kidogo tu. Kidogo. Ibyakozwe n'indumwa kani 13 no ku 15. Hiyo ni somo la kwanza. Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mlango wa 13 hadi 14. Kitabu cha Biblia. Des fils peut passer. Waefeso sura yake ya 2 mlango wa 12. Urwandiko Paulo yandikiye Efeso ibice ni 2 n'umurongo wa 12. Nina muntu uzi gusoma neza. Kofi. Quickly. Mbwira amagambo ya Yesu. Mbwirizo yakoreye. Sirimbira Ndirimo ziruta izindi zose. Umuntu wese wasatse Imana gusetse muri iri joro. Nta muntu uzubona Imana atagiri urakarire mu isengero. Kandi igihugu ijuru ryaraduhaye turi mu gihugu cy'amahoro Afrika y'amahoro. Ndamukiriza mugenzi umubwire ngo ntukazureka guseka ijuru ryarabiteguye kuva kera. Karibu ko kusoma baba. Byakozwe n'umwa gatatu. Kane 13 no ku 14. 4:13. Babonye ubushizi bw'amanga. Iryo ni irya mbere. Babwira kandi niyo topic. Aho. Babonye ubushizi bw'iki? Yo naho. Komeza. Bwa Petero na Yohana. Aho. Kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe. Icyo ni cyakabiri bamenye kuko ari abantu batagiye mu ishuri. Twumva ijya gatatu. Baratangara. Ni lazima wastajabu. Maze bibuka ko babanaga na Yesu. No icyo nico final. Urya Yesu bahe bavuga. Ariko turamuvuga. Yesu we turakuvuga tuzakomeza tukuvuge. Ntiwadutengushe. Wowe wadukuye mu yubogobogo uduheza ijambo. Yesu. Ariko turakuvuga naho uri. Uruhe nawe ukomeza useke. Ni mumukomere Yesu amashibesha. Komeza wa. Iryakane. Kandi babonye uwo muntu walipona yule aliyekuwa kiwete amepona. Ahagararanye nabo. Aho. Babura icyo babasubiza. Amen. Barua ya Paulo kwa Waefeso sura ya 2 mlango wa 12 peke yake. 2:12. Mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo. Efeso 2. Wasomye neza. Umesoma vizuri. Waefeso sura ya 3:12. Samahani. Muri we nimo duherwa ubushizi bw'amanga. Bisho wumvise muri we si mu Afrika ariko kwimana muri we ni waduherwa mwiki ubushizi bw'amanga.
komeza gira twumva. ngo twegere Imana dushize ubwoba. Ngo twegere Imana dushize iki? Aho tubehejejwe nuko tumwizeye. Amen. Icara. Ndamukiriza mugenzi wo mubwire ngo 2024 taramira mu bushizi bw'amanga. Bashira ubwoba bose baragenda baratashe muri gakondo yabo bavuye mu bubasa bavuye we bavuye mu bubasa bashira ubwoba bose baragenda baratashe muri gakondo yabo bavuye mu bubasa bavuye mu bubasa bashira ubwoba bisa asmanala baba mana we bavuye mu bubasa bavuye mu bubasa. hindukirana abantu mwicara no kuri Imana kukwicazanya n'uwo muntu uri umunyamahirwe umubwire ngo ugiye kumva ibintu bine. Tega amatwi rero. Ijambo rya mbere babona ubushizi bw'amanga mu bundindireho. Icya kabiri bamenya kuko babatipe batigishijwe naho muhandindire. Bya gatatu ngo ariko baza kwibuka ko bagendanye na ni mwanaume kama Yesu. Haleluya. Ni mwanaume kama Yesu. Haleluya. Nukuri kw'Imana twese turahangaha iyo ataje kuba Yesu ntuba wicaye kuri iyo ntebe. Tumukomera amashyi uwo mugabo arakomeye. Icyakane ngo baza kureba kuko nguwo basengeye wakize ngo hagararanye nabo. Ni mundega amatwi mbere yuko mvuga ibi bintu. Imbaraga za Petero na Yohana tizibanjije kuri bo, zibanjije kuba basanze mu kazi. Ushobora kwakira abantu muri serivisi ukoreramo aho kugusigira ibizima bakagusigira ibibazo, kandi ufite ibikoresho byuzuye kandi ubyemerewe, ariko bakugeraho aho kugusigira ibisubizo bakagusigira ibibazo. Ariko hashimwe data wasanga umugabo witwa Petero. Ni muheze Imana icubahiro gira mvuga y'amagambo. Ni mukomere Imana amashimeshi cyane. Ijambo rya mbere Bibiliya iravuga ngo zaha umugisha amabakagira ate agira ate niteke masikio nikupe vitu hapa, nitabariki kazi ya mikono. Na umugisha wa Petero nubwo yari Petero ariko ndi yasize ibikoresho kandi ndi yayobewe adresse aho agomba gukorera. Narudi nikupe kitu hapa tena cha hekima sana. Ushobora kugira ibikoresho ariko ukabijana aho bidafite capacity yaho bigomba gukorerwa kandi ari bikoresho. Lakini ninataka nibariki mtu ambaye akijua kama na vyombo peleka mahali hivyo vyombo tudakiri na amani. Biblia ijambo ry'Imana riravuga ngo mwayandishe muri bya bikoresho kandi yamenyereye gukora ariko ngo aje mu gikorwa atahari mboko vide, ataha ari empty. Sikiliza waba Petero ukagira n'ibikoresho ukagira naho ukorera ariko ugatahura imboko
gutanga haleluya. Nimuzamure ibiganza, nimuzamure ibiganza we. Haleluya, haleluya. Sama tangala la ganga ya sekololo meta ugataha uri mbokoboko. Ariko hari umugabo uzuze ufite stock z'ibisubizo kandi azabizana kabiguha bikurikiranye n'amagambo abiri. Ijambo rya mbere ica kubwira ugikore. Number 2, ntugende andeoro ya adresse yaguhaye. Aramubwira ngo Petro, nina siri naye Yesu. Jasiri kwani niwe nini? Yaniburudisha, yaniburudisha, nikirukaruka nikiba hosana. Umuriro uratsari kurukima. Nina siri naye Yesu. Umve mbonyiwe, mbonyiwe mbonyi Israel ahuri mani kugira neza bamani iwe yaniburudisha, Yaniburudisha, nimuzamure ibiganza kiravuga amagambo. Haleluya, haleluya. Sama Petro ngo agaciro ico Yesu yavuze. Abantu bavuga bakagira aho bagarukira, ariko Yesu nakubwira uzahiye agaciro. Kandi abantu ibyo bavuga byose muri capacity uhagazemo wababona nk'abantu, ariko Yesu navuga icyo avuga cyose kigira impact, kigira n'umusaruro, kina matunda. Tega amatwi nkubwira ibintu. Yesu aramubwira ati kandi muri bikoresho ufite ujana urushundura urujugunye iburyo, nimugera mu kuboko kw'iburyo. Yaniburudisha, nikirukaruka nikiba iburyo rukukima. Yaniburudisha bisa perezida we ugiye gutanga haleluya ikujana iburyo. Umaze iminsi ukorera ibumoso, ariko ijuru ryandumye ngo ugende hehe ujana ibintu iburyo. Nimuzamure ibiganza. Haleluya. Yaniburudisha, nikirukaruka nikiba hosana. Yaniburudisha, burudisha, Nikirukaruka hosana. nina siri naye Yesu. Yanifanywe jasiri. amani Kwamani nayonikiba. kwilo. Yanifanywe jasiri. Yaniburudisha, Yaniburudisha, nikirukaruka hosana. gituma ndazajenjeka mwivuga butumwa. Sinzajenjeka. Ubwami bw'Imana buratoranira kandi ntwaraniza gizi ndaheka umuramshe nugera ku mata turiye neza, nugera mu kuramya turamije neza. Nimvuga kurya ngo atangiye kuvuga kurya, ninde utazujya muri mwese. Yaniburudisha, Nikirukaruka nikiba hosana. mwakomye amashi. Yaniburuwe, Yaniburudisha, nikirukaruka nikiba hosana. si buryo gusa kandi ugenda imuhengeri. Wataalamu wanasema ya kwamba kumwambia ingia ndani wa neno la Mungu, ishira mu ijambo ry'Imana, kandi nta muntu uzushi buryo atari mu ijambo. Reka nkubwire iteka ryose numenya gukoresha ubushizi bw'amanga uzaba uri iburyo kandi uri mu ijambo ry'Imana. Abatari mu ijambo ry'Imana bafite capacity bahagazemo, ariko twebwe ntiwabidukuramo. Turahagaze kandi turi mu bushizi bw'amanga. Umva ibikurikiye nimugera mu cyagira mbivuze bivuga no kuruka Imana.
ndanezerewe mata wa Yesu we dufite ubutwari tukagira niki n'ubushobozi hakuri iyo twizeye amagambo ye kuko yayatubwiye dukomeze ayiwe kwa Yesu dufite ubutwari dufite ubushobozi Imana ikugire neza iyo twizeye amagambo kandi ugenda usanga umugore kuko yayatubwiye umusaraba we turagasubiramo kagize imbaraga karirimba ngo agari muhenge hari aho tujya duhagarara bigasaba sapoti ya Yesu akaguheza direction como umubwira ngo abantu nibaguhaye direction Yesu nakubwira naguhaze direction ku musaraba haturuka iriba rimariyota twahabereye amazi meza amazi ku musaraba haturuka iriba rimariyota Tingela la seca ngolo batatita sila veri masito ndakurahiri iramanutse Emmanuel aramanutse Emmanuel ndamukiriza umuntu umubwira ngo Imana yasa gucizira ibintu byaranari kumusaraba haturuka imariyota amazi y'ubugingo umusaraba we umusaraba haturuka iriba rimariyota habereye amazi meza amazi y'ubugingo tutange haleluya Yesu agucira inzira zamura ibiganza haleluya 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 umusaraba haturuka iriba rimariyota habereye amazi meza amazi y'ubugingo Yesu naguha direction yego ugashyira urushunga iburyo warangiza ugakora icyo yakubwiye uri imuhengeri ntihazaza ibintu zo hasi kuko Yesu ni wo hejuru ntagomba kuguheza ibintu bito Yesu ngo abwire isamaki zose nini muvuge ngo isamaki utazuzirya ndakundi tukurekeye aho ngaho ariko Yesu ni wo wa mbere watangiye iyo table ijanye n'imifungurire y'isamaki kikayamo ndamukiriza umubwire ngo Yesu aguheze ibintu binini ntiwo kurikira Yesu ngo aguheze ibintu bike ni kumusaraba haturuka iriba rimariyota twahabereye amazi meza hari umuntu ufite akanwa ngo avuze induru kwa Yesu gusa
nataka maliza kengele la ngalo bambamba yanga yasikasa. Iyo Yesu akoze ibintu binini, ijwi ryawe ryishimwe riza rifite soprano, alto, tenor, sopa, soprano, alto, tenor, bass. Ndahanuye muri iri joro ry'ubusabane, Yesu agukorera ibintu binini, ubivuga muri soprano, muri alto. Kwa Yesu dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Rekeraho da, rekeraho, turacyari kumwe. Mundije iminota nk'icumi. Nimba turi kumwe nimuzamure ibiganza, nimuzamure kandi we mureke abanyakageza ari mu butunzi, nimuvuga ngo Yesu Yesu. Petero yamuhamagara, ugiye guhamagara Andrea, Michael, Yohana. Hari abantu bari batarumva ijwi ryawe, ariko hari ibintu Yesu agiye gukora binini. Ugiye guhamagara mudasumura, uhamagare Murekatete, uhamagare Clementine, uhamagare na Mukandori, uhamagare iwanyu Nyamasheke, uhamagare no mu Mutara. Ndamukiriza mwana wanyu mubwire ngo iri joro ry'ubusabane ijuru rigukore gitangazo. Ugiye guhamagara. Tumefunzwa mengi na Roho wa Bwana, ewe mwanadamu, simama. Ejo bundi yarabinkoreye, inkorera ibitangaza. Nimugera muri aka gatuti tuzako tukabonera mu injisi ushombo urakoze kuza mudutumira ya maze kugira inshuti zitazi mu bibogobogo. Ametenda maajabu mimi siwezi kueleza, zitazi siwezi kueleza, zitazi muri Sidikivu zitaragerayo mu bibogobogo, ariko zikamaze impamagara ngo Matayo naje ka Karame, niba guhamagara uzugira ritime yo kwitaba, apana gupfa kwitaba gusa ngo ye Clementine Karame papa. Imana ibahamagara, yaduhamagaye irahari, yaduhamagaye hakiki guhamagara, yaduhamagaye akomye amashiko mufite amaboko, Revera witwa Sengore muri Australia yamamagara, Mata Karame Reverend, reba kuri momo yawe, kandi sindabona ikintu kiza gifite taratibu kifaranga. Abazungu bakoze systeme muri ritime zimanuka gutya, nimba telefone wareshize muri vibration ukama wumva mu mifuko harasa na hakubita ikintu. Iyo urebye gutya kandi ya momo igira vibration yayo, yaduhamagaye irahari, bakome mashi kubereye maso humura, yaduhamagaye irahari, kubereye maso. Nimuzamura kubera kutugezana wadusingirije isi, tubona inshuti, tubona abagabo, tubona abanyabwenge batugirira inama mu gitondo na nimugoroba, tubona ababyeyi bushize ndahangaha mumanura ibitenge ngo mbigeze kwa madamu. Reka ngubwire, ugiye mu safari ugashaka ko umudamu wawe aseka, gift tukayishire munsi ishire hejuru.
Imana igutungure yasaki wawe yamene mukomere Imana amashimeshi kandi ba mama Imana yabagiriye neza uzugara mu nzu agahita asenga yarangiza gusenga ukagera ngo agiye mu gikoni akamaja mu cyumba ikiza kikubwira ko yafunguye ishakoshi valise azahaseka amwenya akomeza nko kumwenya ukamuvuga ngo uwayo yahuye na surprise. Ndatangaje rijoro ry'ubu busabane 27 umuzuro w'ijambo n'ukuri kw'Imana Imana ikuremera ubuhamya mesala la sanga Andrea ngwagira ngo akurura iki urushe birananira hari n'indi Imana igiye gukora Yesu ibintu agiye gukorera tuzashobora kubitera ndahanuye muri iri joro ndamukiriza mwana wanyu mwicaranye umubwire ngo hari icyo Yesu agiye kugukorera uzananirwa kubiterura hakika ya Mungu nimukomere Imana amashyi menshi cyane. Igisirimba cyaje kandi cyo numvise cogeza kuwa gatatu kiri hano kiri aha ngaha ngize ngo kizitura gutya ikintu kundu cyaje kuwa gatatu musanga kira mwumvise ibintu ongera umuramutse umubwire ngo ibishawe ndibiyoba bizabiyoba se bizabiyo nani ngiyavuga ukundu yamambagaye agatuti ko ndabashimira ejo bundi Imana umushumba Julienne Kabanda ngo ngira ngo kubitegura mu rusengero yamavuze ngo mbonye umugabo nari maze imisi nsenga ngo zamubone nama nkubita ku mutima mata ndavuga ngo ni mata yundi hano ahita zamura ku gatuti yamagera umwambi ya Farao ndayitsindagira nama ndirimba n'ubushizi bw'Amana niba guheza kuririmba ujipange sawa sawa tumia akili yako vizuri na ujue ninalokupasa shetani amekutamani wewe mama jipange sawa sawa macho yako mbele kuwa hatua kusonga mbele simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele hatua kusonga mbele simama kiume jipange sawa sawa. Reka mbabwire ukuntu mwese mwanitegereje nta muntu ufite ubunebwe mu kwitegereza ijuru n'amatayi ijuru rya Isiraheli rikugirire neza nimuhaguruke dukomere Imana amashyi menshi hari ikikoze macho yako mbele hatua kunisonga mbele simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele hatua kusonga mbele simama kiume jipange sawa sawa. nimuzamure ndandi haleluya haleluya nimutunga hano imbere macho yako mbele hatua kunisonga mbele simama kiume jipange sawa macho yako mbele hatua kusonga mbele hano hivi macho yako ayayaya simama macho yako mbele wilo mashariki macho yako mbele hatua kusonga mbele simama kulia ungane macho yako mbele hatua kusonga mbele sawa sawa mukomere Imana amashyi menshi nari maze ibyumweru 2 kuri Goma mbongira gutya mbona message kandi message sifaranga zayobje mbona ni kanisa ryo kwa Apotre uzituro kugukurikirana
haciye iminsi rikaza rari gushaka ndahanuye ibyanje nza mbivuga ijisho ryakore uzise mu bibogobogo mu bivumo iyo telefone nahise nyisigira umudamu ndamubwira ngo madamu ngaya amadolari 300 ngusigiye ugure stock kandi stock y'amadolari 300 ifite riti ariko Imana yatugiriye neza mana nimuzamure ibikaza nimukomere Imana amashubashi siniko mbirata ko ndavuga Yesu ko yagize gute ko yanciyeho angiriye neza iyo yaje ntazari imbokomboko nawe aguceho namosase wabonye ni message yavuye kwa Pastor Julian Kabanda kandi ibyanje nza mbivuga ijisho ryakore uzise mu bibogobogo mu bivumo iyo telefone nahise nyisigira umudamu ndamubwira ngo madamu ngaya amadolari 300 ngusigiye ugure stock kandi stock y'amadolari 300 ifite riti ariko Imana yatugiriye ariko igitaga ma Yesu we uzakomeza udutungure ni wowe ugira byose yame ngo Matayi wazavuga byose none se mvuga iki mvuga iby'uburozi se inzu iby'uburozi mbwira amagambo ya Yesu mbwira n'ibyagize gute yakore ndirimbira niki indirimbo iruta izindi zose iruta iki ngo azabwiriza haririmba aho none se urashaka ngo mbe wowe inimero yawe ni 8 iza nambara 7 urumva se bihuye ntiwavusugira irende nje ngira injwi hari ikibazo gihari abandi basari bani jewe nuku sinza mshibwa sinzana nuku nyine nuku icyo naco tugifana ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo Yesu aguceho gusa nta bindi bintu ndarangije Shamas protokolo ndarangije yemwe koraniki ushize amazi be nkuyasiga nyagotome naco nikindi gisubizo mukongoma arambe zambe monene zambe nangai osuswa zalite zambe monene zambe nangai osuswa zalite aya mazi yitwa ngo uhayi ubuzima ariko manugire neza bakoze no ruganda kanje mu giturage nari kuyazanirwa gute Yesu zambe monene zambe nangai mosusu zalite zambe monene zambe nangai mosusu zalite ni muzamu dore nutikunda se imenye iyi ni four square unaelewa ni mwemera muzajiki ibyiza ziki akikonda kamanukana nisho karibu sana ngwino siwezi kukamilisha neno na huko baba yangu
kwa taratibu ya injili jibshemewe lazima ukamilishe. Zambe monene, zambe babana bafite ubushizi bw'Imana ngo babona batarize, ngo baje kwitegereza basanga baragendanye na Yesu, ngo barebe ku ruhande basanga bahagararanye n'uwari umaze iminsi ku rusengero. Nasomye Bibiliya irambwira ngo yaramaze 40 abjagiye aho mutipe ahura n'abantu bahuye na Yesu. Matayo 16 18. Petero kubera kumenya kwakira ibyo Yesu yamuhaye amuheza gift y'ubwami bw'ijuru.